Buko khona ekhaya ukhulumako umthandazi lamini 30 Mpumalanga ngilapha esigodle namhlanje sihleli nomkhulu umama sizothi nje ukuthi ama question amancane ukuze ngibuke khona ekhaya na ukwazi ukuthi uphenduleleke ngithemba ukuthi lokho kuhamba kahle nokukhula kubusise nikhumbule emakhaya ningakhohlwa emakhaya bona bakhona emakhaya mkhulu umama uyaphila baba Siyaphila Nkosi. Siyaphila mkhulu mkhulu umama kumcwangana ukuthi uma unabantu abadala noma umuntu wesintu uthathe umuntu either wesifazane noma wesilisa udibane nemuntu ku relationship or udibane nemuntu okwakheni ikhaya uvusa umuzi uyivuse nemuntu naye othanda isintu than umuntu ongendaba nesintu kumcwangana uthatha umuntu ophose afanayo ngendlela umuntu olapha kwenyanga umthandazi umfundisi uyisangoma uyigehle kumcwangana ukuthi ngithole umuntu ophose afane nani noma ke umuntu ozo understand lento engiyeyona kumcwangana ba kumgcoba ngeke ukuthi lo muntu ufuna ukuthi akwazi ukuthi impilo lo ngiyona uphila ngale ndlela le okay akwazi ukusemukela simo sakho ukuthi mangabe ngishise ngenda lokho akwazi ukuthi esikhothele ukuthi kunjalo angilekelele akulekelele alright futhi kumcwanga kama uthola umuntu olesimo ongizo sona wena yeah alright so unodaba olunye futhi la abantu aba understand kahle uNkulunkulu nendozi iyahambisana noma into wakhambisana kanjani idlozi noNkulunkulu iyahambisana na kuyahambisana kanjani ngoba nale ake sengithi nje lo Jesu esikhuluma ngaye yebo angithi siyazi ukuthi Jesu kwathi ngesikhathi sakhe kwathiwa soshonele yes waphinda wena njani wavuka okay okusho ukuthi ke naye sikhuluma ngomuntu lasavukile okay nalaba ke lesinto esikhuluma ngabo bomkhulu bokhokho omkhulu yes bona ngeke bafanane na Jesu yebo ngoba Jesu beyadelwe ngakwemoya okay bona bebadelwe ngenyama okay manje kodwa mosokucathanisa kuyahambisana kumcwangana ukuthi nawuphuma ejele ugeze uphinde futhi lejele ulivale kumcwangana ukuthi umuntu mayegwaziwe lo mesa lakhaya uvale lento lethi ingaphinde yenzeke phinde futhi kumcwangana ukuthi mawe futhi umuntu ophumule isisu uyigeze lento leyo noma futhi okwegcina why kuthiwa aphumela inkomo uyidubule ekhaya ebaleni like nje ekhathi zomsebenzi lenkomo le efunihlathi kufuneka umese ingadutshuli futhi imibuzo yami mithathu mawuphuma ejele ugezwe nothatha kunomuntu ogwazela ekhaya lo mesa uvale phinde futhi lo mesa ugezwe ekhaya kwegcina kumcwangana ukuthi inkomo ingadutshulwa or why inkomo ingadutshulwa nesibhamu lapho mawuphuma ejele yeah siyasazi ukuthi bowusethunzini alright leminyama okay kungako ufuna ukuthi ugezwe ukuthi uma uphuma ejele ungasabuyeli ejele okay lapho mangabe shothulakalelwe isisu umuntu wesifazane kungako kufuna ukuthi ugezwe ngoba nakhona sonelithunzi okay leliminyama lapho okay sesikususa lethunzi ngoba ngalenye indlela kusho ukuthi bowusoshonelwe okay kungako kufuna ukuthi ugezwe lapha ekutheni inkomo ingadutshulwa ekhaya sibhamu siyasidonsa into lembi ekhaya okay iyalibanga thunzi okay lokukhala nje kwaso labaleni okay kubanga thunzi kungako usithi inkomo ayidutshulwa ekhaya ungamane uyidubulela lemabhuchari okay hayi ekhaya okay ekhaya sazi ukuthi inkomo kuthathwa umkhondo kuyisintu leso sikhule vele ihlashwa ngemkhonto inkomo ibulawe ke lapho nayo le nkomo kuyatiwa ukuthi ikumbi umsimiso wayo okay awuthi nje mawufuna ukuhlaba inkomo sothatha umkhonto ehlaba ubufuna kushiba uthola ushiba abantwana kanjalo okay so kuyenzeka umuntu like hasukele nje abe nesithunywa
noma abe nedlozi lokulapha noma abe inyanga. Kanti la ekhaya akase kwaba khona umuntu onalento, or ungena ngabantu abadala nje because kukhona wayekhona la ekhaya mhlawumbe umkhulu noma ugogo owashona wayenabo labantu abadala. Noma yasuka nje kungene nje kumuntu akukhathekile ukuthi ukukhona la ekhaya wayenabantu abadala noma wayengekho vele kungene nje. Lapho sesibuke umhlolo sesithi kungumhlolo lokho ngombe umlo mdala ungena kuwe ngombe bekavele akhona. Okay, Ungeke uthi uyothi ungena ngilabadala bebavele bangekho wasemandulo bese uthi wena ungenwa ngibo uzawuphahla bani ngoba phela kufanele umphahle lo muntu. Kanti ethi lo muntu akazange nje akaba nadlozi umphahla hlobo lunika naye umphahle lo muntu. osho ukuthi akuvamisile ngokuthi Akuvami ukuthi ungaba nedlodi kungazange kwaba nemuntu lonedlodi la lonesiphiwo la ekhaya. yeah. So lento engena ingena ngoba kukhona wayenayo, so uchuza wena uyakubuthi umuntu right for ukuthi ungaqhubeka nalomsebenzi okanje. Osiyami kunjalo nje. Siyabonga mbulo khona ekhaya uqhubeka ubuke futhi ama video ethu, subscribe ine futhi ucomment. Uma ufuna phinde futhi ukuchazele ngolunye indaba ufuna ulibuze uzolibhala uthi mina ngicela ningichazele ngokuthi makunje uhamba kanjani makunje uhamba kanjani. Inkosi imbusise. Siyabonga.